Ini the press conference kalian hijau mana abon yang berpangga. Je 19 dan 9 tarik ni akro data competitive examination donan tangmani for the post of subzonal development officer by deputy principal officer. Abon asing postpone mak laikya. Bani परिप्रेक्षिते जंग तिने meeting खालाइया very seriously जंग बनो कॉक सालाई सिद्धांत नका बांगा तावक जे existing recruitment board नि जे chairman दातम हम जमतिया बनो जंग replace खालाइसिनाय ते जंग कताल खालाइये जंग recruitment board बा interview board जंग गठन खालाइसिनाय हिने जंग सिद्धांत नका ते examination jeng immediately within this week jeng examination date fix khlai final khlai jeng saklai ne jeng siddhant na laikya te aroniga oneke suggestion dikha je June wise examination namanai de ne abona jeng examine khlai naikya June wise khlai ne thangka angka jeng tabok hai katal khlai admit card roll number mari nai haini bangai jeng June wise tabone असं खाइमालिया जों जेखाने 71 examination center fixed खालायजाखा आरो जागानो same admit card same roll number बायखाय जों बरना थानायाव जों examination conduct खालायनाय ते आरो नेगो question paper set committee जों खालायनाय जाते जों secretly जों खाइमानाय जातला जाते अमता हायके unwanted situation arising and after nga aroniga jang sabsam thaniga jang question paper jang question paper set khairan ba jang committee khairika nga question jang outsource mane jara subject experts boron thaniga jang questions nanai se 100 khlai 3-4 jana theke jang question nanai angka question paper set committee sorok bana randomize khlai minimum 3 set abo question paper set teri khlai mane pore bana print khlairo pro angka jang thangnai examination ni sini bai tabok the examination ngai ar theka sang kisa sang scientific khlainai bang chesta khlai dongo ID hongke OMR system ya tahu hongke jung OMR system ke khlai jung examination conduct khlai. Karena ni bagi abu ke DC authority tender wida bono jeris khlai ni bisa. Abu jung recruitment board dan jung daittori mani abu recruitment board baron ni bisingti khlai halai quotation ni madhyame boro rate fix khlai recruitment board no abu barna sam rikata. Kita tabuk je board ni chairman ni dong sakha ni je legal advisor DC authority ni tomani abu ke bono tabuk legal advisor je chairman tomani abu ni buda nor sakha na board chairman theke jeng replace khlai rinai angka chief legal advisor theke jeng bono sororiya bono jeng poroborti somoyo jeng competent authority bai salai jeng siddhant tabuk sajoroti je immediate action namani yagulo khorok busukno arrest khlaijakha interrogation to khlaijakha res koekjona even chini chief legal advisor totha recruitment board ni chairman ni thekebo police statement naka angate khorok sato arrest khlaijakha te further police tebo investigation khlaijamo in mane police investigation is in progress. tabuk ADC authority ni bakake je position arising tamani party rok je sai tamani teacher tutor na phoro ho bongkha engineer post bongkhana abo haike kabang mangai tongka ma je boromi sakao je mane kolkum tamani sonde hong tamani abon ke ADC authority abo ang request khainai abo candidates phangthang guardians mohol phanangthang ba public phanangthang abonang abo abo sudu assumption si abo without any specific proof abo amta ke wansok lai mani ka chaiya tabok jamon
agriculture officer ba engineers ba PA ni examination ng thangka about totally secrecy maintain khlayin abu khlaijaka abo in the process of completion of the process no abo without any concrete proof theke wansok laiman hinga শুধু public doni thaniga candidates ni thanio শুধু confusion সৃষ্টি খাইমান চাবো abo thikya এবং जों जोंनि ADC नि जे competent authority बरनि निर्देशनाव जों जाते ADC को एकदम 100% merit basis नाव जाते recruitment खाइमान नतै अबनो जों जतन process थानाय दं जाते और नगो कुनो हेड फेरिंग में नतै बने बाङैनो जों जे मात्र complaint माखासे अमा answer की leak थांका हैनो बाङैनो जों बनो postpone खाइरिका तब legal जे advisor हिसाबै अमतो executive committee go abo agenda point tisa jakha mo executive committee ni meeting o mo approval kha je kaisa recruitment board ba recruitment interview board gothon khaijak accordingly mo with the approval of the executive committee or nago kaisa recruitment board khaijak Engkai orang naga je chin TTAD sini je conduct of business rules tu mana arjaga under rule 163 D1 orang naga CM no empower kerja tu macam CM badai ke committee formation kelima for smooth functioning of the ADC